was a former Mamun official, pa DJ K Nyan support TV ni. Me nam kwa so me kwa Asante Mampong. Ni nyina ye Ampofo Adjei leaves that I take. The concert I abon ho de abo ye ne banner na say Ampofo Adjei ene dwumadi ne koso Asante Mampong community center. Ti DJ K me pese me ko. Ene me anso me je mic kakra na ma perform kakra so. Na de be koso dwumadi ne mu bia anso no. Me de be bronti me pa cho. Ma wani enwo channel ho sanse. Ye take that I take nyom live a check. Me to say if you do good, you do for yourself, time changes. A better da ne oni nyom de on said also. Ti yakwa Asante Mampong kontonchi ebu ehia kumana na nemo. Ena me ba mu krom. Di kontonchi fo nyina mo nche DJ K sanse ne. Me bedu anya asem keto akra. Yeba. Ti say de me kana Ampofo Adjei kroma na chese ye kono medru aguna jamase. Matra aguna ahai jamase. Enche ni e from Mampong kum. Obeka hana machi de bo nyomo no. Aguna jamase. Mampong kum me fuamfu. Owo batani esanye ya. Meko. Kufika nkambema. Ti Mampong kum. Afena yekwa akofro. A trip to the late AAA hometown. Dada akwesi Ampofo Adjei awanya ne baby ko ne bana na Ampofo Adjei the concert na yekwe. Ti afena DJ K yekwa from Mampong kum no. Ai o from ipo no. One na mipo num. For Mampong kum na yenem mu no. Enwa kum no man yenam no. That's right. Aye. Wa mi motu eh. Wa mi motu. Mi motu unti. Yeah, do deep work. Wa mi inside. Wa mi inside unti wa. I don't know so. Ampofo Adjei krom kwani. Ai. Akwesi Ampofo Adjei AAA. Ai. AAA. Mprem. Aha. Crowy. And na papa ni free. Mprem Road. Aha. And too for her. There was a force that me catch am say me ba akwesi Ampofo Adjei dada take. Nyame mfa ne kransi. Ne na so ena me gina. Aha eye Mprem. Na me bedru ye no so ye say yensan kokromuti ho mopo. Menya opanyin bi a wote ase na oben no e okroma. Ti me ne papa be twetwe nkomo kakra ye dru ne na yisu de. Se de obehwe ne ye se utumra no a kiresie. Ampofo Adjei na ani. Na nchemu a 10 years anniversary na abranti amachi didi. Ebe si dan we edisi so fefefe. Papa mpacho ye fra wo sen? Ya oboaten. Wadar ma ofri bin Mprem ya. Yo. Ampofo Adjei mo de hye. Ampofo Adjei ye Mprem Mampong de hye. Ni Asante mai de hye. Asante mai de hye. Aha. Krum ya no ofri. Krum ya no ofri. Omufie omukure ni Mprem odumase. Mprem no bro no nti ha ye gina ye odumase. Mprem odumase ni nyina asie ba ako. Nti asie ye ho ni ye gina Ampofo Adjei naso. Me besia ko ni krum. Me besia ko Asante Mampong. Eye ne bana na Ampofo Adjei. Say obey program bi. O de hye ne papa ni munyam. Me besia ko nam se da bi. Medru ha dia ma me mfa ha preko. Na memra me hwe ni krum. Ampa kro no nso emute pa. Na chese na busua fie e wo heye. Da busua fie wa o papa fie na wo ho no. No fie red or pink wine no. Pink yes we e Ampofo Adjei fie. Wo papa. Ampofo Adjei papa. Okay.
And on one fee, on an unpennyful fees never right. No. Oh, okay. Na mimusa ne se ye kasa Ampofo Adjei a se na o si bi nim no. Oh, Ampofo Adjei de said the missing say or chair me dear. Na all started a bonum no. All started band no almost ball Rainbow Bees this year kosa. Free one na 4th dimension. Ya de na mpaba for no. Inti after that no na ono ani na mu ani afibia na oba ha ni oboni fiem nti 1972 na obo nwum edikan asre wa mehwe mekesi ansa na maye mibu nti free one na kire se enwum to no edidi so a ede bepim se odi ko wu no di minim fa no no ene ubeti a yese amachi dede sha ase okobo we ban pa bobo sha ase okobo okufi same ase ibo memfi sha ase okodi ales kwadu echi kakra na je se meti ase Ampofo Adjei ama obi aban. Well, the minimum is say one head mo Sebia okoshe obi asese ne master. Okoshe obi asese ne master ndie menhunisa. Menhunisa. Na no krese ono na tete amachi dede. Ono pa true. Because ye bi ba agogo. Ama say ye no kra me free agogo. Eti me ko bi. Eti omo yinu anu obi be frɛ Ampofo Adjei. Okoe na amachi dede. Ashishe enema ya wogru nature susha nti wo hwe se de obo ne nwum ye ni bibia no e na ofa no a okohu wo maame no a ode amachi dede ba Mampong ya na emprem ha obe hide akra ma wo mu ha na wo mu te ha tina amachi dede ti kuma watena da na oba maame a obehwe no wo mfa nse won su fura gogo e fre na kuekuru oba ho kodidi ho ye yinti minini said ye minu gina ho sese amachi abusia said ye da bia kase ye obi ade ye ni ye enye nsae no asamo ka menyini se wote ya o se ama Ampofo Adjei kwa yie e wa agogo okoye no na amachi de da hyehye ntontura a wo bruma se na wo to Ampofo Adjei nwom ena obi be frɛ ne se Ampofo Adjei be se kwahwe akola bi wonwom nko an wo to ampa okoye no oye said ya akora ni si beto nwom na eso nani ho na oso akora ne nsa de ne bowura na busu afie no se hwan ba ni o se asomese me ba no se obey de me di ni bedi machi akọ na akọ to nwom ene ye nyina hwe a ba bia amachi de daduro ti wadaroma wo fo obi ade a no waye ni yie na dache mfaso wo so mfaso wo so ne se edi 10 years wa be si be hye nanimonyam sabe unya wu anu wawu nanso ewiase ade bi wo ha ya na efe abesi edan de asiso a ode ahye na nimonyam fe na je se papa enwum bi ti say if you do good no de nansan enra ye wa bo nwum pi mansane Japan manum ne didi kai ansana if you do good there say oboy anche na kire say ode ko o nwum bi was obi amempeme ho asem mobro mpeme ho asem metime manchia mobro Onyamfo ordination be sami o uhumusi obebrebe benim so ote sa anyom na bra mo te so abo me last na me deda hoye no mo yem anhye mo kakra sansa sa anyom no uti a na sa anyom no se de na dani awosin wum ti obi so ansusu se obewu sa pofiri mu sa nti abre ba sa no eye nwanwa se na kwahyehe bibi eda ho anti ode to sa anyom na utie ni nwum bi ti se time changes a oso wa kira de pen yamba no krepa o wan kan sa akwa wa kira de Roman school ono wa ye catechis na o kan no so wa ye ne pen wa ye me akwasi Ampofo Adjei that I take my catechis pen catechis asampa na me kanu yese bi American dia Roman Catholic ma kira de so pen ma shinkrofo ma to pen papa no bi ansa no de baba beto nwom okay asemo to no o kan wo anyunum nyina de asie ye no kore so ti ni yiri fikruma ne ye otoso mi na ma bonsu ne ma no a
ene wa besini papa nan no baako wono nka ho so ware ma no be miensa. Oh, okay. Ti ama bonso ni fi krom ha. Fi krom ya. Oh, okay. Mate. Papa, we de enche na mi jawa mo akwa. Say ni be ade a opese oba be yi. O say afi bia ne papa te ase no ye minim de na minim say no kresa ampo papa te ase afi bia no na obo concert o Mampong. Mampong de na ndi ka kan ye na mprem ha kura afi bia no oba be gro se ni krom ne ha. Ansana wakoye de wo ye no Mampong de na chese dru kasiem. Say ha de na ye kura ase. No odi kan ye ne hansa. Obebo ha efiem na ne abu fie. Obebo concert. Ansana ebia ni 3 days na dabi odi akomampong ne odi ka be fire ne ye kọ esa nti se ne bansi wo be ye dia ade a no papa ye nti misre nyame man se onto aso nyame mana hoden na ontimi nye se de no papa ye ti meni opani no ewie interview na wo se meto amakwantu so Mampong ne medru no Mampong krum krono bibia ye well organized emu clean yipa menso na eja metewa ebo mitinku nkakra because na me konyina na me hwe Ampofo Adjei nwom ni bi kon kakra sa community center on ma ba bedro no nice, very nice anya asem keto ananse ana president BC e de share na area wonya ne ba bi ko animunyam Asante Mampong community center no ami hu se ka che kwa mi apia ne ohene bekisi legends ni gina one wo se eja me kona me kochi ntimi bo mi mu ase eja aha me de me nzagu machi sa me ji nhira kakra na me de ka chiri bo nkomo kakra me ka jo se me ba Asante Mampong ma beto legends no ka chiri kwa mi apia na die mu oduro ene yedi bro ya ni nyina wa ntimi so Mampong ba bia wo bia o modern so do ani be community center ha se di bro nya na eyamido afi etwemu odo wendi me enyajo wani bi bronyo afi huadie di mi bronyo se wudi mi abeye do Ejebusa for my baba bedru Asante Mampong baby I will be abomodi aso do any betchum community center say sanse ne enya asem getu akra you make ni ba be course live come pa so 55 Assalamu alaikum ona hukum salam sana chire nana I was I said the American program the year shot say baby I will be abomodin say odu ani betrim community center what you say nana nu mo de hene the first me na mi gina nam no ho no na che say e wo say ja yofono da paafo mi nya bibi kakra to yofono no mansa na ode ma ma za na mako no ho too much am say ja bibi man so ma me popro mako kakra na me yofono ankoso mi mu anago na me wi ade ne ba ho na che say ade ne de yi pa bo mi trinko tim say ene me famanum fami minimum akogu mi yam ya sam ketwa ti wi na che say wo say me fa kru no mu kakra na baby amefa bia na mnim se say mo fans wa Asante Mampong sa che say lady say me ne ntwa selfie anya de say obekọ o se kojo tunyo mame me ne den eja fans intia ne o ti me so me spend day time o ho kakra ma omo ma me ne omo didi nkomo nipa bebre na eba around oh Mampong for ye man ye fe me nam baby obi abehu me bia DJ KD nam na kojo se mi obi sa mi obi enya sam kitu chese obi ahu mi ana nani age ampo de se mu hu hwe ti me nsumi nya daage ma obi a de obepe se obeben me de mi nam kro obi ti mi gina me wo se mi gina na me ni di nkomo ansa na mato aso eja ho brase ya na ye de nam wa anya ne sa sebe baby a nyame di akwa akudri enem nipa so na yakwa akudru so hono nti yeyi ahomaso ne to nchen
Ti many legends needed in Komowi and Nana Ampofo Adjei my Becca Jones were bookie baby ama me also me nko danjema home for enwumre program no nti branti we na be fa me or dem ko go ket guest house kama Asante Mampong when your hotel guest house na kama sana air condition everything compound also so yi pa bit me apake o car kama na o akwantum na udru Asante Mampong na ope baby adam asoma jode a o se ope go ket guest house baby DJ K by no me drew on na say yes say Dr. Like Papa Kumase amatun drama say kuma wood fund na na ebo amu nyina ba omu nyina boy sikimo omu nada na eja di mirror me nso me ko wura me dem na eja akra o say me nkoda kakra na me ntwen nwumre program no nti go get guest house emu na me nam no ya da sorry ade anya san we ebu asim program nti e ba na chese e wo se e kone kudi ho djuma me ko dru ha Papa Adjei ene gina ho na wo se e bon komo kakra ai o kai za de ai no asa no no keka na akwa ko dru and breakdown of enyum ni bi wo and enyum bi e friend okoko okay no na meto breaking it down okay una de and na e better day na mu chi pa mi enso mu mi better day baby I'm a chrono na my beka mi o and na Papa Adjei ni ataju be ko na beka ina what you say uri odonko a beka cho se me ni Papa Adjei die enya asem ketu asan se me ni ne san ache yi pa anti ono nso ebo modern like mo nso ba bi pie mo ho a ye twen se bibia because sa brain nyina na chese ene me koso we inside ba ne yenso ye outside ye monitor ne makasa hodo boges hodo ifra brutre aba omo mu film kru foforo so kai se dwuma de nya Mampong Allah Nana Ampofo Adjei no the shining star that I take about no ai ono ene sabre all you prepared no akonto be share team that time na Dr. Like mo just say obia bantina wo se one nana ye boa mo obia bana obechiacha ne de ensa toto ensa yem kra nana ya ade the kind of reception or them and in fact or ya ade pa ti ye na yigina ho a chese ye rest akwa akobo ti nana e ba be ku stage Yes, I see one. Apache friend in our president. Chiga. Don't like you go to the avatar, the avatar no. Or the Miss Ghana. DJ K. And they get to avoid in a single brother. Gunshot. In the building. Dr. Like that's right. 18. Who over the squad, you know how I say? Oh, we know how.
And then Sister Sandy be a guy. Sister Sandy be a guy. That's right. That's right. And then Mesuso, you're finding a fresh boy, Papa Joe. Oh, is that Sandy? Okay. What time? Fresh boy. Sister Sandy. And then crowd for. That's what I said. And I come on for a drama. Drama. I say. You better go backstage. Now, time to do one man. And then DJ KA performing. Susu ever performing. I say tonight. Papa Kumasi. Ever performing. I say. One thing I'm realizing and it's a brand and papa voice difference be anim. Utie na Ampofo Adjei ni no de tonyoma ene papa de any difference be anim. We ema me hu se mpanimfo se koton wa no mampa. Yasan enya akwasi Ampofo Adjei foforo. Nana pia o to aso.